Socheng tourism hin pen patir piponsi Hini Angdeng Socheng trekking tour pini ani kangsam por phai Hini ra chite mapor hamren katharson in clevalong pen bar pontanglo Kidamtang aning kana son thot si pining li thotta Socheng constituency arlo phurkimo pen kacharap lok lapen frek jam kilang mimi langroi langjeng tukong ingnam lapen inglong alir pen danglok phisar phusara kai hot pen kabirti tikangamo Pirthe adang kapache thangdun chia phansi Socheng tourism hin pen kabor yalam thi chepaklang po Pini kecheng siani barbia prang hamren hi thi kimi katharson enclave along chingrum si chethan chimum lapen chepachinya jai mek paman po Socheng VDC Chairman Joycing Crow Aluhiaman Penchetong Lunsi Hini Angdeng Socheng trekking tour in Pupon Prekja Mahabar Arisui Jangatum Chetong Dunsi Angdeng Arat Pen Niplia Parman Hamren Per Bar Tanglo Namun tum tuar kita mkebang kebeng kepan tangga ada beda di pan ini karena malong hadis tume hang su tinggi labang so Socheng trekking tour second edition itu keceng pun lo ni flag off pun lo hey dame jume dah safe journey everybody day rao trekking tour so committee dum hana bang ke frangsi ni lihin ben ke ninga klong ben ka choro si pigang tung lo Athe nilita khopai ke me pinning second edition se dame kangpuar ni che tonglun thulong chuning first edition hota ni je tonglun hala so hut ile tum local MLA sarup singtron tame do pel tum local MSC sar chingrong phar tame rang lido pen nilita do chuning ta pinning le thoda bang ta li tum naso second edition na che tonglun lo ta pinning a bang ke kam ke ong join ile tum local MLA sar ta bang tongone de lo pel tum local MSC sar sitame nang che tongne da to langli tum ka pen khada teng pen ni nang che tonglun si pinila bang so second edition a bang ke ing pudun long lo lasi alang tum hana kero pigang tung bang gelalo alang tum Socheng trekking tour alang li tum ake claim ake manga bang ke tum Socheng aphan tourism paching tour nang an so set tourism ai hin pa phrang nang pula bang so ake mang ben se alang li tum mang pon lo lasi chuning bang ta alang li tum labang so first edition ke claim pen abang mene a result ni tum ke thek pon long bang ke Facebook WhatsApp mate social media long an bang ke Socheng a pharman ko an si tourist place ke ong ma an explore a jagat tourism adim ko an si ke ong ma alang tum pache thang pon lo ase pai thang pon si pen an adim ke le tum photo sita me theklong lo lasi pinning le thoda second edition lang tum bi pon pen bang ke chuning ke le dim pinning lang tum pale pon si la haya dim an so se ka hailo tourism a hin paching thang pon popo si ning the pen an tum han choro lo Nipai Troxy January 2023 Arni penil tum Socheng hawar mate Socheng constituency long nil tum ahin inglong arlok kadu kawe kelang adim kimisen phurkimo kadu kawe kelang damji aphan nil tum pini pen barpo ase pini Nipai Troxy January 2023 pen nil tum Nipai cap January 2023 Arni an pajut ponpo ase ke damji nil tum kecheng siar ni lage pu Rumpum ahin besi cengman po adun tu karbilang pi lapen adun tu Socheng constituency kapar lopon lapu arting lang hempi lapuan kadu kawe niltum langpon juipon po